o etali descente tata mokonzi wa ekolo bomona ki comment est-ce que bandeko nyoso na Kasai ndenge bayamba ki chef de l'état accueil moko chaleureux et c'est kapi ba compatriotes congolais balobela ki manso pa tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nazolingana no tolanda o ezali message na ye na bandeko na biso ya Kasai pe na bana ya Congo boyoka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et on se retrouve juste après peuple congolais. Mvumu ya Kulwanda kujimiyi kienzeka bwa kufeta jitalala mvumu manyani Jonyau kavu fikato mvumu manyani Kalumanaku kavuka nyema bwalu kaka tuka kumbana kuntangila kumesu nunkuto batu tutusombana kunkatangila mesu mabi katuka tangila kukwa mwabo mkwabo kake na katangila nunkweto katangila kwa chana fumvu kuni kuntwa ku tuyayaka twabyala bwa kupeta jitalala ko kukunyema bwalu kabunyi menji akutungunuka nyimvita ku est wajitunga atungunuka nyijishipa ya bana betu kaji matukwa njimu mwanga chilama pangajika nujibumvwa ni nshintululu mienzeka mu chitsa mu nani majinda yetu kumutu kwa majinda njimuteka bantu ba mona mushindu wa kukujumuna maluonsu patu twakula neno hapa muchalu match akadi makujumuka kaji chiji chintamba kungenza chistamba kunsama kumoi chena ngumvwa bana betu batubu babikila bamu opposition bakula to faji FARDC yetu mpinjo yenda ichumuna mvita kanwe nanumvwa na nshajiji mwato kibena mufongo abu bajibalowa jitunga kibobu bakwa bumba soko mamubena mizabi kajitu kaji baba ngula tuji baba bamanya mufongo wabu tutu ujikija bwalu ya ni mission ya kujikija mvita mukongo wa mungalata bwa bana betu ba kongole bonsu basomba mujitalala bamona makwenza ya bumijimu bajisha ya bufamille. Très bien, je pense que amis téléspectateurs boyoki na limé mianyon so o ezali naloba tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bravo na ye et bravo na équipe mobimba o ezali ko accompagner chef de l'état bravo na ba professionnels des médias vous avez ko sala musana bino à temps réel comme